ibintu bikomeje kudogera cyangwa se ibintu bimaze gufata indi ntera mu gisirikare cya Uganda, aho General Muhoozi akomeje kwerekana ko ari umwe mu bagabo batavugirwamo muri kiriya gisirikare cya Uganda, aho kuri ubu ngubu ama ofisiye atandukanye cyangwa se aba officers benshi batandukanye ubu ngubu bamaze kwibona mu maboko atarayabo, hanyuma aba general nabo bakomeye nabo bamaze kwisanga inyuma y'amafera beto. Ibi ngibi byatumye abantu bavuga bati uyu General Kaina Rugaba Muhoozi, umuhungu wa Perezida Kagame Museveni, abantu bakiyoza batari ko se ubu ngubu bundi bimeze bite kubera iki barimo barafungwa, byagenze gute? Ndaje nkubwire akantu ku kandi operation yo kugira ngo aba generali bisange mu maboko atarayabo cyangwa se bisange bafunze, uko byagiye bigenda. Ariko benshi bati uyu mwana ubu ngubu ntari gukirigita amanuza y'ingwe kubera yuko abo benshi bajyanywe mu bihome cyangwa se ama generali menshi yajyanywe mu gihome n'abarwananye na se guhera kera cyangwa se n'inshuti zasa. Abantu bakibaza bati uyu mwana uri gukora bino bintu, ariko abandi nabo bakavuga bati Kaina Rugaba ntacyo ashobora gukora uwitwa Muze Kagame Museveni bizi. Ndaje nkubwire akantu ku kandi, hanyuma nkubwire uko byagenze, uko byakurikijwe kugira ngo bize kugera aho bano ba generali batabwa muri yombi, ibyo bazize n'ukuntu byagenze operation yose. Hanyuma ndaza kukubwira uburyo Zelensky yarahiye yuko agiye kurasa i Moscow, ntabwo akiri kurasa hafi ahangaha, yamaze gutaga sopo yuko agiye kurasa i Moscow. Ariko ibi ngibi abahanga mu by'intambara cyangwa se bakurikiranira hafi ibibera hariya bati ibi ngibi rwose ni ugusaza imigeri, kandi waramaze gupfa cyane yuko Uburusiya bwo bwavuze yuko ibitero kuri Ukraine bitazigera bihagarara. Ndaza kukubwira kandi yuko abantu barenga 620 bari kubarwa ko aribo bamaze kwitaba Imana mu mutingito ukomeye cyane wabaye muri Afghanistan. Abantu bashize ku buryo bw'intangarugero byagenze bite? Ibyo byose nibyo tugiye kuza nkubwire, hanyuma turebere hamwe akantu ku kandi. Reka twigarukire Uganda, duhere i Uganda nk'uko nari mbibabwiye. Uko General Muhoozi rero yateguye bucece cyangwa se uko yabikoze yitonze kugira agiye kuri gufungwa general hariya mu gihugu cya Uganda. Igisirikare cya Uganda rero kimaze iminsi gikora iperereza rikomeye ku bofisiye bakuru bakekwaho uruhare mu guhimba ibitero by'ubwiyahuzi, bakabyitirira umutwe w'iterabwoba wa ADF ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urwego rw'igisirikare cya Uganda rushinzwe ubutasi CMI muri uyu mwaka rwatanze impuruza kenshi ko ADF iri gutegura ibitero by'iterabwoba. Rero mu bo rwahaga aya makuru harimo abayobozi bakuru mu gisirikare kugeza ku mugabo w'ikirenga Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Hanyuma rero kuva muri Gicurasi 24 diviziyo y'ingabo za Uganda zikorera mu misozi miremire yayoborwaga na General Major Richard Otto. Hanyuma rero abashinzwe ubutasi bayikoreramo bakoze isuzuma, babona nta kimenyetso kigaragaza ko ADF shaka kugera i Kampala cyangwa se ishaka gutera i Kampala. Abashinzwe ubutasi rero muri diviziyo bibajije uko CMI ikorera i Kampala yaba yarabonye amakuru yatumye ihamya ko hari ibitero by'iterabwoba biteganywa na ADF, igaragaza ubuyobozi bukuru bw'igisirikare izo mpungenge cyangwa se igaragariza ubuyobozi bukuru bw'igisirikare izo mpungenge. Igisirikare cya Uganda cyaciye amarenga ko kiri gukora iperereza muri Mata 25 ubwo umugaba mukuru w'ingabo General Muhoozi Kaina Rugaba yakuraga General Major James Birungi mu buyobozi bwa CMI akamugira umuyobozi wa diviziyo y'ingabo zikorera mu misozi miremire. Icyo gihe General Muhoozi yashize General Major Otto ubuyobozi bukuru bwa CMI, atangira kugira uruhare rukomeye mu iperereza ryari rikomeje ku ofisiye bakomeye bahimbye ikinyoma bagamije gusaba amafaranga y'abafasha gukumira ibitero bya ADF. Hanyuma byamenyekanye ko ubwo General Muhoozi yakuraga General Major Birimungi muri CMI
yagiraga ngo ativanga mu mirimo yakoraga iperereza cyangwa se muri timu yakoraga iperereza ku bikorwa bibi byamuranze ubwo yari muri uru rwego. Muri Kamena 2025 igisirikare cyateye muri yombi cyangwa se cyataye muri yombi Colonel Peter, iri zina riragoye, ni Ahimbibiswe wayoboraga ishami rishinzwe kurwanya iterabwoba muri SMI, na Lieutenant Colonel Alfamo bya Ruhanga wayoboraga irishinzwe ibikorwa byihariye bya gisirikare. Mu gihe rero iperereza ryari rikomeje, Colonel Ahimbisibwe na Lieutenant Colonel bya Ruhanga bakomeje gushyira mu majwi General Major Birundi basobanura ko ari we wategetse abofisiye bato kubeshya ko ibiturika byapfubijwe i Kampala muri Kamena 2025 byari byatezwe na ADF. Bucece rero General Major Birundi yakuwe mu buyobozi bwa diviziyo y'ingabo zikorera mu misozi miremire agirwa umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya gisirikare muri ambasade ya Uganda mu Burundi, ariko ntiyari yakagiye i Bujumbura gutangira izi nshingano. Rero ku mugoroba wa tariki ya 28 Kanama, General Major Birundi yahamagajwe ku cyicaro gikuru cya gisirikare ahitwa Imbuya, yitaba ku munsi wakurikiyeho yamburwa imbunda, ahatwa ibibazo mu gihe cy'amasaha 7 nyuma yoherezwa muri gereza ya gisirikare ya Makindye. Hanyuma rero ofisiye wemeje amakuru y'ifungwa rya General Major Birundi yasobanuye ko akurikiranyweho gutanga amakuru y'ibinyoma, gukoresha nabi umutungo w'igihugu no kuyobya ibikorwa bya gisirikare. Ku munsi General Major Birundi yafungiweho hafashwe n'abandi basirikare 8 barimo 3 barashe umugore wakekwagaho kuba umwiyahuzi washakaga kugaba igitero cy'iterabwoba kubizihezaga umunsi mukuru wahowe Imana i Munyonyo muri Kamena n'abasivile babiri. Hanyuma rero biteganyijwe ko abafunzwe bose bazagezwa mu rukiko rwa gisirikare rwa Makandye bashinjwa ibyaha birimo kugambanira igihugu, kunyereza umutungo w'igihugu n'ibindi bikomeye bifitanye isano n'umutekano. Ngayo nguko rero ni mu gihugu cya Uganda, aho ubu ngubu amazi atakiri yandi. Bareke dusimbukire n'ubundi muri Afghanistan. Umutingito uri ku gipimo cya 6 wibasiye uburasirazuba bwa Afghanistan umaze guhitana abantu barenga 322 mu gihe abandi barenga 500 bakomeretse. Ibikorwa byo gutabara bikaba bikomeje. Umutingito rero wibasiye intara za Kunala na Nangarhar ziri mu burasirazuba bw'igihugu, tukaba uduce turangwamo imisozi myinshi kandi turi mu bukene bukabije. Ibi bituma rero hari benshi bavuga ko umubare w'abaguye muri uyu mutingito ushobora kwiyongera mu masaha ari imbere. Minisiteri y'umutekano w'imbere muri Afghanistan yasabye abaturage gutuza. Abafite uburyo bushobora gutanga ubufasha nabo basabwa kugira icyo bakora muri ibi bihe bitoroshye. Hanyuma rero uburemere bw'uyu mutingito bwatumye ingaruka zawo zumvikana no mu murwa mukuru wa Afghanistan, Kabul, uri mu birometero birenga 140 uvuye aho wibasiye. Uyu mutingito rero usanze leta y'Abatalibani ihanganye n'ibibazo by'ubukungu byugarije igihugu. Ibi bishobora gutuma ibikorwa byo gutabara abagizweho ingaruka n'uwo mutingito bitawoza kuba byoroha na gato. Hanyuma aho ngaho ni muri Afghanistan, Imana iborohereze cyane. Niyo mpamvu ngiye gusoreza ku inkuru n'ubundi yo muri Ukraine. Perezida wa Ukraine Zelensky yavuze ko igihugu cye gifite intwaro nshya zishobora kurasa i Moscow mu Burusiya, kandi ko icyo gihugu gifite uburyo bwo kandi ko icyo gihugu kidafite uburyo bwo kuzirinda cyangwa kuzisenya. Uyu muyobozi rero yavuze ko tuzakomeza kurinda Ukraine uko bikwiye. Ingabo zacu n'ibikoresho birateguye, ibitero bikomeye imbere mu Burusiya birateganyijwe. Zelensky rero yose gutangaza ko Ukraine yabonye intwaro zikomeye kandi yikoreye zishobora kurasa mu birometero birenga 300 mu gihe Moscow iri mu birometero 450 uvuye ku mupaka hafi wa Ukraine. Impande zombi rero ziri kugerageza kwinjira mu biganiro biri kugirwamo uruhare na Leta Zunze
Zunze za Amerika gusa ibi ntibiri kubuza intambara gukomeza, hanyuma umuntu akibaza ngo bizarangira bite cyangwa se amaherezo na yahe kuri iyi ntambara. Hanyuma reka mbashimire cyane abantu mwabanye nanjye guhera ntangiye nkabagejeje muri aka kanya mutinkurikiye. Imana ibaho umugisha, amakuru yo yacu nakagarukane update uko zibonetse nuko zibazanira hano. Mbashimire cyane rero, Imana ibaho umugisha, mukore subscribe.